Hello guys, no jotuna phaika from YouTube channel. So ke tini bob so ke ano no saik nari nai. Chungchini Aadhaar card wo mohaso correction kyane asin ke ba mohaso update kyane asin ke chung breki form fill up kyanai correction form ba update form chung breki fill up kyanai tini chungbo biuso nai leina. Kenro abono siona imba pandona ro video sarai samon chingka thog yanjora nai toni ke channel so subscribe ke ko yeta asin ke subscribe ke ri trebodi samon so video sono discount form so bi men imba pandawo. Ke phali taw chung nai leina igrana Aadhaar correction ba update form chung breki fill up kyanai abo joto su process rono. Kebo kyong ha Aadhaar correction form naro nainok na bodike Aadhaar correction form tongo keto ambono sisa zoom kerano ke bodike Aadhaar correction form naro malako nai noni Aadhaar card masugo themano naro correction kesna bine asinke unke bo form no lai naro borot matma makne to ambono pa step by step sakari nai ke bono ta sa zoom kerano naro kama kesni me mokie ke boro naro nainok na boro naro puilawo bo resident mo boro tik mak khedi abo paikena ro boro pre-enrollment ID if applicable non tinyo pre-enrollment ID tomi asingke boro na ro rimayo non ni puila Aadhaar card tarok maros tamri non tinyo masu samun chasu ya ko bata option ro ni Aadhaar card ro na ro mai ko ya kongye arpun non tinyo enrollment kemoni ke haslip tongo ke boro enrollment ID tongo abo dike tomi asingke na ro boro enrollment ID ko rimayo unke boro number 2 oke boro ke Aadhaar card le tongha bupaimo arfo Aadhaar card o paha details go theso pya ko mung ba pha mung ba ketre de do ba domba abudi ke go theya ke ongye tongmo abonos namri oniman bok panda ke chung bo number 2 chi start ma kenai inke na robo puila number 1 bono beradi bon bok pandot ma kena abon nono sapai reha inke bo number 2 chi start ke ke number 2 oke boro noni Aadhaar card number kaham ke boro na ro soiri di ke boro noni Aadhaar card number kaham ke soiri di inke chung borot matma ke ha puila ni chung bo resident no tik ma ke ha number 1 ke step 2 ke boro noni Aadhaar card number soiri ha inke tauke chumbo 3 nai lena number 3 bo 2.1 jio chumbo nai lena ke borona ro nai nokna boro biometric update photo plus fingerprint plus iris ke mobile date of birth address name gender email inke boket mainke boroke chung mat mano chung boro correction khena abono chung boro tick mark ma khena ke boro biometric na ro change khena inke bo biometric bo nus ta ke tong borona ro nai nokna borona ro tick mark khere di biometric khena ni photo fingerprint iris abudima no ni Aadhaar card photo ro paro no slime chumi asinke bo biometric mo na ro tick mark ma khena inke mobile number link khena inke bo ba mobile number na ro slime inche tumi asinke na ro mobile mo tick mark khemayo ke date of birth slime ke date of birth tick mark khedi address slime ke bo address tick mark khedi ke boro jena ro nangmo boro 93 to name gender email boro gender ni slide ni nangmo abono na ro boro tick mark khedi inke gender ro slide ni nangya non thi Aadhaar card pa okay to ke abudi ke ongni manole na ro boro tick mark ta khedi je non ni correction kheni nangmo abono boro na ro tick mark khela ro inke for example tawa ang mobile number tick mark kheha ke date of birth tick mark kheha ke kauke bo ke ni no update khenai ha bo mobile number by date of birth inke bodi ke chung boro tick mark khero pai ke chung mama khenai jang bo tolawa number 3 of full name boro no ni full name na ro swimje ke suiri ma yong ke suya puno kaukri boro no ni Aadhaar card xerox ri nai mon bo panda suya puno kaukri arpona ro boro suiri di no ni full name ke gender male de female de boro na ro suiri di inka bo pai ke chunta o boro number 5 na ro nai nok na boro chonte doba inke chonte doba do select ya for example chini date of birth slide nai ake mobile number ko slide nai inke chon boro date of birth no chon kaham ke mari nai ke boro no ni date of birth proof document to asinge no ni pan card umba inke je namo documents je no available to documents about tibidi je no ni date of birth proof to documents abuma documents so jebre ke date of birth to abuno na ro boro suiri di no break ye non date of birth slide ninchu boro kaham ke full boro suiri di soipe ke bono ontinyo documents to mikabo verified mo na ro tick mark khere di inke tick mark khepe ke chong je boro chong date of birth rimo abuma date of birth no update on thanai discount chingo inke abo pai ke chong tre kya ket mama kenai bo number 6 address bo address ono chong fill ke to ni na yat mamin ke chong address no de chong correction khene na yamon bo pando boro chong timayo ke boro chong mahaphono kheto na ya inke abo pai ke chong bo number boro na ro nai nok na bo address ni bremo no tong bo mobile number ke boro chong main important mobile number boro chong mari nai mamin ke chong mobile number ro tick mark khebiyo mobile number link khene mon bo pando boro chong cheni mobile number kaham ke boro chong fill ke mari nai chong boktima mobile number no Aadhaar card link khenchu ba boktima mobile number no chong slide inchu abono chong boro kaham ke mobile number fill ke mari nai inka bo pai ke boro tre chong state pin code boro chong naro sim chumi ka simayo boro suya puno kaukrei inke bodi ke chong sipai rike tre boro naro maha keto ni naya inka bo pai ke naro jang tola nai nok na bo number ego for document base boro naro matma document ri boro naro no ni date of birth line ke dob boro naro date of birth ni boyet majama document ri awa document ni mu boro soiri ri inke boro naro pen card ri ke pen card soiri ri ke mobile number bo pandole chongchini maha document ri tin naya mobile number link ni bo pandole inka bodi ke document mung sipai rike tre boro chungma kheto ni naya jambo tolar wo chungma kheto naya boro na ni mung ke ha soiri ri
borowa bolanyo mung soiridi noni Aadhaar card o jebre ke mung tong ba noni mung buibre ke tong abo soiridi abo pai ke jang tola phaikaidi 5 lai last wo jangbo applicant signature hin tongo bo applicant signature himo naro boro noni sign ke ha kheridi ba noni mung soiridi inke basu soye naro form fill up ke pai ke naro noni Aadhaar card xerox ke ha naro boro attach kheridi bo form oi pa ke step la doi bai singidi inke tre naro noni date of birth deslai ake address deslai phamu deslai abo je noni document nangmo abo phone naro bo form bai pal ke naro attach kheridi step la bai pal wai singiridi inke bodi ke naro pa ha je namo documents naro bo form bai pal ke naro step la bai pal wai singe office ni brok naro submit kedi ke bro naro ni Aadhaar card correction kena imba pando bro process start kena inke process start on paye jain pe ke nano ke ha enrollment slip phono bro rieri nai inke abo enrollment slip no naro kama ke tinde abo enrollment slip be naro yaw go fo noni Aadhaar card status check khemene naro correction khemo buktima process so ha ba deu hang ya ko abo joto so ro naro online dio status check khiye nai minai ke bodi ke naro noni janjani Aadhaar card no correction khela mayu ke anga sakio naro kama kem chimenang taiye brekiye chong chini Aadhaar card correction form fill up kionai ake Aadhaar card correction khioni mani process let mati abo joto so process ro no